phakathi komuzi sivakashele amakhosana umkhokheli wasezivele ucishe ukuthi nangaphazami cishe ukuthi uyaqala ukunyathela mengaqali kodwa ngenzipho ukuthi kodwa-ke naye mephakathi kalo muzi uyinganyana ekhaba benkosi amen. Iloko engithanda ukudlulisa sinamakhosana esinawo labantu benkosi kusho ukuthi ngenamhlanje sizalo besihleli ngibone nomzwandile umzwandile mengibona ngize ngithi uzomema kodwa ayabezomema namhlanje uzile ngibantu benkosi lisho lokuthi inkonzo ngizocela ukuyinikeza amakhosana azobona ukuthi anikana kanjani laba bazovunyelwa umoya inkosi yobabusisa amen. Amen. Ngiyakhetha uNyazi wasezulwini. Amen. Manaza kethayile. Siyabonga ithuba esiliphiwa umshumayeli wenkosi. Sizawucela ke Nkosi yamakhosi. Nyazi wasezulwini kuwe. Usiphe amazwi asuka kuwe Nyazi wasezulwini. Singakhuluma kwethu ngoba kwethu kwasemhlabeni wena wedwa owathunywa kulesizwe sikaphunga noMageba esichithekileyo uzosibutha ekuchithekeni kwaso mayibonge Nkosi. Amen. Manazaretha ingcwele uShembe uNkulunkulu. Amen. Enhlanhla eguqelana eyakancama ezingolweni etempelini lasekubuseni tempele umshumayeli mayibonge Nkosi. Amen. Bafowethu ngizocela nami ngoba ngiguqelana nje angazi ngizokhulumani. Imisebenzi kaShembe kodwa mningi yona. Kodwa engizawukhuluma manje ngicela ukukhunjuza uShembe njoba se umbhobho phambi kobuso bami. Angazi ngizokhuluma ngithini ngizocela ngesabelelo sika 187. Imenanta uShembe efika kithi wafika lesizwe libone nabo ukuthi inkulu kangakanani kodwa lesizwe ngako uShembe wafika kithi ngenaso isipuni sokudla lesizwe kuqena kepha yayisebenza kepha uShembe wafika kubuka lesizwe kuqelana ingenayo ingubo yokulala mhlambe bakhona banjalo la etempelini. Kwakuthi mayifikile isuka kaMlungu bese kuyakhulunywa ekhaya
bese kuthiwa usibanibani ke kwenza umhlangano kepha kwenzelwa mina ukuthi kuthiwa uzolala funeka lale ngengubo kodwa kanayo ingubo yokulala ekhaya kuze kuphucwe nengubo zabantwana ekhaya Manazaretha ngenzeka ukuthi leto iphethe mina ngedwa akekho emphethe la ethempelini kepha wafika leShembe uyabona ke mawuhlulwa ingubo yokulala uhlulwa isipunu ungenaso nesithi ungenaso kimi uyabona ke ingubo yokulala indawo yokulala unayo ekhaya wafika mina uShembe ngena ingubo yokulala indawo yokulala uyakhumbula kuqala kade uthi manje uyasebenza bese kuthiwa umfana masesebenza akakhilawo ekhaya uma sesakhililawo bese ehlelana ebese nesizungu kulelila ukuthi ngubani ozamqeda isizungu bese sebenza beka imali athenga inkomo bese ahamba emzini omuntu owenza icala ayocela isihlobo esihle amen bafethu uShembe kithi wafika kunzima kakhulu umuzo ungakhethi kepha zakhuluma lentshebe esitimeleni sasemlaza ngangihlala e1 job ethi se1 job 17 zikhulume lentshebe lapha zikhulume zithi uShembe uNkulunkulu zase zithi ngelinye ilanga uzofika lapha eShembe sikhuluma ngaye ngase ngiyahamba ngiyakuye ngase ngifika ngiyabona ukuthi uShembe uNkulunkulu amen lapha kithi uShembe wafika bafowethu ngisebenza kodwa imali ngilahlekele emaphaketheni yayilahleka kanjani ngathi make ngangena esitolo phela uma uholile ubonakala ngoplastic ukuthi uholile namhlanje kodwa yami imali mangigoduka ngangifika eRegis ngibona ukuthi umthetho wakhona ngizafanele kugoduka ngabe kufune ngiphinde la ngihlala khona kepha ngiqinisele ngoba sasikhuluma sasithuthene ngetiye ngaleso sikhathi yokusizwa kuthi phela siyemjadini kaSibanibani kumele masike nami ngiye kodwa ngizwe Manazaretha niyabona ukuthi ngangiyiphara kodwa la liclean niyayibona lento kodwa wekho la ethempelini amaphara kodwa phela ukuphara Manazaretha akuyona ukuthi umuntu ulala lapha eShopsini estradini umuntu bayiphale la legezile sebenze hola kaMlungu ngangiyiphala mina kanikeziwa abazali bami kunobaba kithi kwakuthiwa singezi owashona ngikhasa makushiwo uyena wayithatha le mali ngathi mase ngifike kuShembe yavela indaba ukuthi uye lothatha le mali yami emaphaketheni uyintshontsha ngoba uthi umeke ezulwini sivumelane ngawe uma sesadedela wena wabusa kusho ukuthi thina sohlala emahlathini kuzebona phakathi kwathiwa kufaka usizi kimi kungenzeka nako ukuthi lento iyona uyona kepha kusafuna ufuna indlela njengoba kuzwela kuShembe bafowethu kuzosetshenzwa amen amen ngase ngifike kulobo uNazaretha ngase ngibabikela abazali bami ukuthi naku ngihlangane nenkinga ngoba baphila naku ngihlangane nenkinga uma uSibanibani ufike ngathi yena othatha imali yami ngiyamazi lo muntu base bethi hayi ubhuti wami lo ngase ngithi mina uthena ufuna ukubuyiswa bafowethu ngase ngisuka lapho ngase ngihlanganisa imali ngase ngiyothenga imbuzi ezintathu amaNazaretha engafikela kuona amaNazaretha ayisakholwa angazi manje sekukhona otsotsi esontweni hlamba bekho kodwa la ekhaya kodwa nje otsotsi manje baningi kuleli bandla likaShembe bafika bathi hayi hamba ebuhleni ubese uhamba unikela ubatshela masoyithola idate ukuthi namhlanje uyokwenza umsebenzi ke ngosuku oluthile bese ufika uShembengeni ngempela amaNazaretha ngenze njalo ngase ngifike ekhaya ngathenga imbuzi ngathi mina ngizothenga imbuzi ekhaya bese bafika kimi bathi hayi mfana ngeke siwumukele lo msebenzi ungayigqokile ngoba uNazaretha base ngithi mina yazi yanzima ke le ndaba ngoba ngiyigwasa phela emhlabeni ngenza kahle ngiyicelebrate nje la ngale emhlabeni ngathi kodwa into ezothwanika le esengehlela kanti into ezobambezela le mina le ukuthi ngiyicelebrate ngase ngiyayithenga le ngubo ngayigqoka mhla kufikele abashumayeli bezokwenza umsebenzi ekhaya base beyawenza amaNazaretha umsebenzi ekhaya kodwa kwathi bengakawenza umsebenzi kule imbuzi ye-840 ngangithenga esiboleni ye-840 yena enkulu kakhulu kunazo zonke zathi masisakhulekele imbuzi zifika ngabona ukuthi ifuna ukubaleka le ngoba sekuphela phela ngibuyisa ubaba ngase ngithi ngoba nomkhulu ngaze ngizwe ukuthi uyabuyiswa la ekhaya ngase ngithenga imbuzi enkulu kunezinye ngase ngithi kamkhulu le amadoda nazo bakulenga phansi ngazithenga nje zabantathu
kwakuzoba December 25 ngathi ngilele ekhanga ngeza ngesibhokobhoko ngathi ake ngilale emini ngalala ngathi ngiyeza umama intombi engizalayo kaZulu yathi yahamba imbuzi yasihamba imbuzi ehlathini semahlathini maNazaretha kusendaweni engaphezulu kodwa ngezathi la yashona khona imbuzi kwakusehlathini ngase ngilala maNazaretha umsebenzi ungakusasa ngase ngilala ikhanda lami dungekile ngathi lo msebenzi ngumisi noma ngingawumisi ngalala nje ngingaze ekhanda lami lidungekile ukuthi ngiyazi ukuthi obengenela le mbuzi ngezitholakala ngalala ngathi ngiyalala wasiyafika ubaba lo wayefike kimi wathi angenza umsebenzi wasefika kimi wathi hayi mfana wami umsebenzi ungaqhubeki futhi ungayifuni le mbuzi ngathi ubaba uthini mayithi kimi umsebenzi ufuna uqale namhlanje uthi imbuzi angayifuni lelahlekile wenze njani ngase ngivuka umama kuhlaza umama nje onoshika ngamza sebangumsindo egcekeni uthi uzwe lapho usalele kulahleke imbuzi engakala ekhaya ngavuka manje ngathi ufune ngibe nendlela okuya kuye uNkulunkulu akabe ngakumi ngikhulume naye ngathi hayi ma ume kancane singene endlini wathi lesingene endlini yani imbuzi isehlathini wakhomba endlini ngathi nayi masiqale singene endlini siwa kwefuna sathi masifika lapha endlini ngathi hayi ma ufika ubaba usibanibani wathi imbuzi asingayifuni uthi singayifuni ngobani ngase ngiyamchazela maNazaretha kwabodwa olunzima ama sengimchazela ngithi nuba ufikile la wathi mina ngithengela umkhulu wami imbuzi ukuthi ngizomenzela umsebenzi kanti umkhulu wami usabashiwe lo ngithi ngizomenzela umsebenzi imbuzi ikhunyulwa ingane eziphuphuma maNazaretha zayishona sehlathini ngoba zona zibaliwe kulomsebenzi wasethi kubeka nomsebenzi imbuzi ingafuna nempela ngaqhubeka nomaNazaretha umsebenzi sengikhululekile kodwa ngibona kubantu abangayibonanga lento mina ngiyibonile ukuthi kumbi kubo ngathi mina uthena ubaba imbuzi izobuya kodwa uma ibuya ufuna ngiyenzele ingane ezaphuphuma nempela maNazaretha kwathi kuphela isonto imbuzi yebuya ehlathini ulamthuthu nikhona maNazaretha yabuya imbuzi ehlathini maNazaretha ngase ngenzele ingane njengoba kushiwo kwathiwa emveni ka 3 days kwenza umsebenzi bafika behamba ngemoto emnyama private wathi ubaba sibongile ndodana ukuthi usenzele umsebenzi sesibuyile manje emahotela emjondolo besihlala khona into ekhona nje le moto esihamba ngayo mawenze kahle sokunika kwaku 2005 le moto esihamba ngayo mawenze kahle sokunika ukhiya wayo kodwa afuna uyisebenzele ngaqala maNazaretha ngasebenza ngokwenza izinto egcekeni kithi ngoba maNazaretha singazoba bahle lapha esontweni kodwa uma singebahle emakhaya emagcekeni ukuza kwethu la kuzoba nenkinga singenza kahle lapho umshumeli esithi asinikele yonke into kodwa uma ekhaya singakholwa mhlambe lapho sisuka khona kuthiwa sizonikholwa mhlambe nalakamakhelwane ngithema ngiphume ekhaya bavela ngewindi babheke ukuthi hawu uyeseteni ngempela kodwa kade enza into ebukhulu kangaka maNazaretha angithi ngizwele ngithe kwaku 2005 kuthe ngo 2020 leyo moto maNazaretha wayikhuluma ngayo Shembe yafika kwafika ipholo elimnyama njengoba ngangisho kwafika ipholo elimnyama ekhaya lafika bakikiza abantu babesazi ngoba ngangibatshelele ngathi la ekhaya njengaze bangibadle osizi kangaka ukuthi bangihlolela mabethi la ekhaya kogcina khona imoto ikhona maNazaretha ngogama loNyazi mayibonga Nkosi bafowethu Inkonzo yofakazi ngizacela ukuthi uNkulunkulu makhona lapho nginiphazamisa khona uNkulunkulu angithethelele mangithethelele nina uNyazi wasezulile ngithethelele Inkosi ibuseni izule amen Ngiyakhetha uNyazi lwezulu amen bantwana benkosi ngibingelele lonke amakhosi abafundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli nawo wonke umuntu okhona la esontweni ngokomoya nangokwenyama amen lo mfana oguqile umfana wamkhize osuka likwampu kunyoni mawuweluthukela sikhona ke lapha ke ngokuzama impilo ngeke ngisho ukuthi amatoho ngoba uShembe yayenza into eyitoho igcina ba umsebenzi ngizocela ke nami ukuthi bantwana benkosi ningihlabelelise
ukwesaba ungambethi Ngiphinde ngimkhethe uNyazi lwezulu. Amen. Ngiyacela ke kuNkulunkulu omuhle wasebuhleni uNyazi lwezulu longipha amazwi engizowakhuluma. Ngoba kuyenzeka kuleli bandla uthi uguqile. Uyitshele futhi ukuthi ushumayela kahle. Noma uzokufaka enhlizweni ukuthi inkonzo kade ngiyikhulumile yona kanti ezulwini ayilotshwana. Amen. Kuyenzeka futhi kuleli bandla uhlale phansi umshumayela inkonzo seyinikile sethe izinsizwa ebese ulothu icala lokuthi wena uyazi indaba kaShembe ngoba ungasumanga. Osumile ngaqala phambi kwami ukhuluma ngokuthi uShembe naye wafika kubo. Nakithi uShembe wafika. Ngenhlahla ke ukhokho osanda kushona ngo2017 bamazi babamkhulu. Kodwa baze bahamba kulomhlaba bengasiwa amaNazaretha. Uma bekhomba lapha entabeni yaseMqagayi lapha emzweni lakwamthethwa sisho njalo lesisalukazi esizala umkhulu sithi hawu siyamazi thina ubabamkhulu uthi sesizintombi nje sesimisa amaduku nathi ijoye enqamlana lo baba lona lithi namlandeli ubabamkhulu uthi siyamazi thina kodwa uzohamba ngasili eNazaretha. uShembe nakithi bantwana benkosi wafika. Ngikhumbula intombi ezala umama 2001 mhla isizohamba emhlabeni olesibili kufika abahlangabezi lele ebusuku. Uma befika abahlangabezi bathi bamhlonga njengamanje isikhathi sakhe emhlabeni sesiphelile. Ithi suzofa manje ithi kodwa ngaphambi kokuba uthambe ithi vuka utshela ingane ukuthi yini into ekumele ilungiswe. Ithi wena ungakhohlwa ukuthi walotshola ugani uthi uzothi mawufa ngale ngeke ungene emndenini la uzalwa khona ngeke futhi ungene emndenini la kumele uganele khona ngoba wazala angakaphumi ibhokisi ngawe. Ithi angeke uye ezulwini ithi kodwa vuka uzothi mawuvuka bese uyitshela ingane zakho ukuthi uma usufile azikulungisela ukuthi nokuthi ebese ugana. Uma sewenze njalo ithi yongena ezulwini ithi yakhuluma ngeKhenani lingakabikho ngikhuluma ngo2001. Ithi uyayibona indawo ehlaza uthi iKhenani lela ngoba uNyazi lwezulu luzela vula iKhenani ngo2013 kodwa ugogo walibona 2001. Uthi uyalibona lela Khenani uthi yiyo lo muzi okhazimula ngaphezulu kwelanga uthi angeke uye kodwa ungakayilungisi into yakini. Ngoba abantwana benkosi into esilethile kuleli bandla indaba zabantu abangasekho. Amen. Ngoba abantwana benkosi sizile kuleli bandla into esilethile indaba yabantu abangasekho. Uma intombi elama umama 2019 sidla upoison kwaphela 9 months ingadli eswini. Ima ifaka ukudla ikhiphe manje sekubolile.
uma ifaka isinkwa iyazi uma ifaka ibhuni izofaka noma ibhuni ezimbili so ubuye sodwa sale esinye yosutha ngaso yayiphila ngoShembe kuphela nje yahlala nezimanzi ngale kodwa ithe mayilapha ephothe bhadi wawusuphuma umphefumulo ithe mayiphuma umphefumulo yahlangana nobaba mkhulu yathi woza mntanami ngifuna ukukukhombisa uthi sahamba uthe wavule kumgodi uShembe sekhombile uthi ngafica amakhehla kuleli asekhaya uthi amanye ngiyawazi ahamba amanye ayihambe eshaya induku amanye ashonele empini amanye ashonele emanzini uthi ngithema ngabuka hawu ngiyalazi leli khehla uthi ngase ngilibuza ngathi hawu awusho mkhulu sengaze ngife ngempela ukhona yini uthi lalela mntanami thina sokusiza ngani uthi uyasibona ukuthi sikuphi thina uthi ngathi mangimbuka ubaba mkhulu ithuli indlamhlathi lokhu idlela imhlathi yayo uthi thina sizokusiza ngani uthi uyasibona ukuthi sikuphi ingakho uShembe maNazaretha umthetho kuleli bandla musuke wabhabhada uthi wena kumele uhambe uyogeza abantu bakini bakhiphe egodini zosizi ngoba nawe bazokubuka usho njalo uShembe uthi mawuzocela uthi ngifike ngibuke ngapha kubo kababa ngibuke ngapha kubo kamama uthi uma benqaba futhi uthi noma ngikuniki lutho uthi noma ngikuniki lutho ngoba into esizele lapha sizele ukuzogeza imindeni yakithi yonke engasekho amen noma ungacelana uShembe nje uzokuncisha uma bethi cha ungamniki lona samele ayolungisela lezi izingane lezi ezaphuphuma engakayigqoki lengubo emhlophe esahamba nje naye emhlabeni wahlangana naleyo ntombi ngoba nengane mhlambe yangamtshela yangazi nayo uthi kodwa nayo into kumele ilungiswe lapha ufika indoda ngelinye ilanga enkosini inyanga yezulu izocela imoto ithi inyanga yezulu ithi hawu ngiyakunika imoto kuthiwa eziyavula izandla yathi inkosi kubusise nayo imoto kuthiwa yasidumala futhi inkosi inyanga yezulu yathi ayi ithi ngunika imoto ithi yazi kodwa khona umuntu okhulumayo lapho uthi wena angakuniki imoto uthi lengane yaphuphuma ithi angakuniki wena imoto ileyo nto ke bantwana benkosi esilethile lapha ebandleni likaShembe ukuba ake silungiselele emndeni yakithi engasekho ngoba ubona abantu nje bethi hayi uShembe umuntu uShembe akenzi lutho ngoba abaziboni iqhamo kithi uShembe lezo kumele siyibone kuthini ubona nje ethuka uShembe kuthiwa hayi umuntu akenzi lutho babona ngayo inhlayisuthi engathitha uhluphekile kahle akwenze kahle kanti inkinga uyenzi lento uShembe athi yenze mhlawumbe ngelinye ilanga hlawakwenza bayokubona usukhukhumela usungaka ngoba uShembe uyazi uNyazi phela khuluma ngoJanuary lathi hayi ithi noma ungasebenzi kodwa uthi hayi uyagezeka nje moya iNazaretha lo uNyazi amen ithi bamuhle njengoba nathi sibaba bahle phela ngimuhle mina ngimnyama ngimuhle isho njalo incwadi kodwa ke uthi yokhetha ke bazali bethu lapha yana uvela uthwala icala uthi yocinga intombi lapha esipholi uvela ithi intombi hayi nginyaba kakhulu lona uthi uyabuza uzubuza noma wayithe usebenza aphi lona hayi ngisecurity hayi angimfuni lona uzonginosela ngamagozi nje ebese uyibuza ukuthi lezi intombi ngoba kumele ivuse imizi yobaba zizoyivusa kanjani uma esagcwele lo mqondo siyafisa abazali bethu ukuthi nesilungisele zona lezi ingane intombi lezi embozile nezintombi zentethelelo ngoba sazi ukuthi kwenzakalani wakhala insizwa lapha yasendaba yakhe empangeni ithi ithi ngiyeza ngizosonta kodwa inhliziyo yami ebuhlungu ithi kade ngicela intombi nje kulo yanyaka odlule kade ikhuluma nje lensizwa kuJanuary ngixoxela ikhuluma nensizwa kaMntunga ithi bengicela intombi kuleyo yaJulayi loyana ithi kuthe uJulayi olandelayo phela nami ngazi ukuthi yonke into ihamba kahle isiyangifonela ithi hawu baba ngicela ukuthi ungifakele imali lapha nami ngizoze emhlanganweni anginayo imali uthi ngayifaka phela nami ngazi ukuthi hayi umuntu engizomganisa uthi kanti ngimfakela imali lo muntu uzothi mefika lapha uyocela omunye umuntu into ekhona bazali bethu kulezi ingane siyafisa ukuthi sengathi ningayingcinyi indlebe kuba ilalele zenze ngoba uthi uShembe ungalaleli nje ungenzi uke kwashona inkosikazi ekade igane ngenansi kwehlaza ngakithi uma ishona inkosikazi kade igane ngenansi kwehlaza kwaphela isikhatsini ithe uma ibuya ngalo ezulwini umndeni ufika iphika uthi wena uyimbathele lengubo ehlaza ngoba usiyo phela inkosazana uthi inkosazana into enjani
uthi ngoba wena ubuhamba ungena emahhotela ubhuka nabo bonke abafana nithi hayi asenzangani ukuthi sibasika baba sizivalelile kanti uShembe uma ekhuluma ngenkosazana uthi inkosazana ayimenyezwa ngisho ukumenyezwa ngoba iyaphuma inkosazana yasezulwini kanti inkosazana into enjani kufika enye laphana enkosini uThimo ebanjwe ngamachopho iyalethwa ke iyagula owazi inkosi uThimo beyihambe ingena kanje kolayini iphethe ithi nikela ukhuluma okusho inkosi kubusise idlule kanjalo ke ithe mayifika ngakule ntombazana igqoke uniform iyanikela ke ithi chayi baba uyagula lona sicela umsindise yaziba uThimo linikelisa omunye liyaphinde labuya sicela umphilise lona luthi lo angeke aphile lo uthi ngiyambona lona ithi ugcala amathe abafana uthi ngoba nimbona nje uzofa ngeke ngimsindise mina kunjalo kweqizwi likaShembe ziningi insizwa ngicela mina uShembe la ngishayise khona ningithethelele inkosi buseni kuzwile amen